Poštovani gledalci, dobrodošli u novo izdanje obrazovno-zdravstvene emisije Zdravlje i vi. Moje ime je Ljiljana Lukić. Danas vam predstavljamo blagodeti i medicinske aspekte Atomske banje Gornja Trepča. Podsjećamo vas zašto je važno odvojiti vreme za sebe i uživati u wellness programima. Pažnju posvećujemo i bolestima oka, stoga najtoplije predlažem da u narednim minutima ostanete sa nama. Svako od nas voli da poseti mesta na kojima je rado viđen gost. Tako smo i mi krenuli put Čačka, na mesto gde je priroda bila nesebična i podarila je Atomskoj banji Gornjoj Trepči izvore jedinstvene mineralne vode, povoljno magnetno polje, blagu klimu i posebnu floru i faunu. Ovo mesto je idealno za svakoga ko vodi računa o prevenciji. Ima za cilj da sačuva zdravlje, ali i da zaleči boljke koje imamo. Ovo je priča o banji koja posjeduje sve što nam treba. Drago mi je da sve veći broj ljudi koji su zdravi dolaze ovde, da kažem uslovno zdravi, koji nemaju velike tegobe, dolaze na preventivne tretmane, jer mi živimo u jednom svetu koji je prepun stresa. Teško se izolovati od stresa i u kući, a da ne pričamo o poslu ili u nekim odnosima koje imamo, društvenim aktivnostima, čovjek je izložen stalnom stresu. To je veliki atak na naš organizam i na to da se naruši ravnoteža koja postoji u telu da bi čovjek bio zdrav. I zbog toga je jako bitno da se čovjek udalji iz takvih stvari, ne samo stresa, preterane buke, fizičkog opterećenja, nezdravog vazduha, hrane i da dođe u ovakvu jednu oazu mira kao što je Atomska banja, gde su svi ti faktori koji su potrebni da se dobro osjećamo i da harmonizujemo naše telo prisutni. Osim vode blagotvorne koja ovdje izvire, koja je naše najveće blago naravno, tu je idealna nadmorska visina od 460 metara koja je idealna za rehabilitaciju. Kada pričamo o degenerativnim reumatskim bolestima, prvo pomislimo na oboljenja kuka, kolena, što su u stvari artroze. Ta degenerativna oboljenja nazivamo artroze. To su bolesti koje se javljaju već posle 40. godine, mada u današnje vreme i ranije, zbog našeg nepravilnog načina života. I to su bolesti koje pogađaju skoro 80% stanovništva bilo kad u toku njihovog života. Tako da su to jako raširene masovne bolesti. Rekla sam već da najčešće zahvataju artroze koleno i zglob kolena i zglob kuka, mada neretko i zglobove šaka, zglobove ručja, ramena i sve naravno ostale zglobove. Šta je suština? Pacijenti se najčešće žale na ograničen pokret u zglobu i na bol u zglobu. To su dva osnovna simptoma. Šta se dešava u stvari u zglobu? Hrskavica koja se nalazi u zglobu počinje s vremenom da propada. Ona to može biti izazvano dodatnim preteranim opterećenjem zgloba, zatim neadekvatnim načinom hodanja, sedatorni način života, odnosno malo fizičke aktivnosti, nepravilna ishrana, čak i neke metaboličke bolesti mogu to pospešiti. Naravno, uvek imamo tu i genetsku predispoziciju. Neki su ljudi predisponirani da ranije kod njih krenu ti degenerativni procesi. Kažem, prvo se dođe do istanjenja i razmekšavanja hrskavice u zglobu, onda kost koja se nalazi ispod te hrskavice, ona reaguje time što se preterano stvara. I mi to zovemo subkondralna skleroza. Znači jedno okoštavanje ispod toga, zatim se stvaraju osteofiti na kraju zglobnih okrajaka. Stvaraju se mali trnasti nastavci koji prouzrokuju većinu tegoba koje pacijent ima. Mi tada imamo jedan sužen zglobni prostor, ograničeno kretanje, ograničen je pokret u takvom suženom prostoru i kao posljedicu toga pacijent naravno ima bol. Bol se može javiti i pri pokretima, ali može se javiti i u miru. Obično ti pacijenti kažu da ujutru dok ustanu, dok se malo razmrdaju, pa tek onda im bude malo bolje. Najizraženije tegobe su znači posle buđenja. Oni imaju jutarnju ukočenost, ali ta ukočenost kratka, do pola sata, za razliku od zapaljenskih reumatskih bolesti o kojima sad ne govorimo, gdje ta ukočenost mnogo duže traje. Rekla sam da najčešće su pogođeni koleno i kuk, zato što su to noseći zglobovi. Najveće opterećenje našeg tela upravo na ta dva zgloba i zato su najčešće oni pogođeni. Veoma je bitno ne zanemarivati tegobe. Pacijenti se obično povuku, pa onda ne mogu da hode, ja boli me koleno, ne mogu da šetam. Nekretanje doprinosi da se još dublje i dublje taj proces razvija. Zato je bitno da pacijenti imaju adekvatnu fizičku aktivnost, naravno i preterana fizička aktivnost smeta, ali zato treba umereno
primjereno izolirati pacijentu fizičku aktivnost, dati lekove za bolove, analgetike, koji će umanjiti bol i omogućiti mu da on bude funkcionalno aktivan. Naravno, iznad svega tu pričamo o fizikalnoj terapiji koja je jako delotvorna kod ovih pacijenata i koju mi u Atomskoj banji jako uspešno sprovodimo i zbog toga veliki broj naših pacijenata koji dolaze u banju imaju upravo te tegobe i skoro 70% pacijenata su pacijenti sa reumatskim bolestima. Poštovani gledalci, svi ćemo se složiti da je dijagnoza jedini siguran korak koji vodi ka adekvatnom lečenju. Ne postoji ni jedan jedini i savršen dijagnostički metod, ali dobar odabir i stručnost lekara siguran je put za dobijanje korisnih informacija o tome šta se dešava u samom organizmu, šta je uzrokovalo bolest i šta se može učiniti da se problem reši. Od skora u našoj ustanovi može da se objavlja jedna nova metoda dijagnostike, to je elektrodijagnostika, i ovaj aparat je po tome specifičan, poseban i nadam se da će nam dosta pomoći da ispratimo naše pacijente od samog dolaska u našu ustanovu, pa prosto i da ih negde usmerimo šta treba ovde da rade, a šta će naravno u svom nastavku lečenja moći da koriste od procedura. Ovo je jedan aparat koji praktično ispituje funkciju neuromišićnog sistema. Naša, inače, ustanova je poznata po tome da mi tretiramo, što mi kažemo, centralne poremeće. Znači, najviše ima ljudi koji imaju probleme u centralnom nervnom sistemu. To je multipla skleroza, stanje posle moždanog insulta, parkinsonizam i tako dalje. Međutim, veliki broj pacijenata sa reumatološkim oboljenjima, ovaj aparat može da nam da dragocene informacije šta se dešava kod ljudi koji imaju izražen lumbalni sindrom ili cervikalni sindrom. Zbog čega? Zato što su to degenerativne promene na kičmi koje vrše kompresiju naših nervnih korenova i sigurno svako od nas je nekada čuo imam jaku radikulopatiju L5. To je taj aparat koji praktično nam pokazuje ima li oštećenja perifernog nerva i u kom je to stepenu. Moram da objasnim da bilo koji pacijent koji ima oštećenje perifernog motornog neurona, da bi to ljudima možda negde bilo jasnije šta to znači da vi imate praktično slabost u određenom mišiću. Pored te slabosti, kako ta slabost duže i traje, taj mišić je atrofiran, znači bude malo slabiji. Žale se na izmenjene senzacije u istom području tog perifernog nerva koji nerviše. Znači imaćemo slabost, imaćemo topljenje mišića, imaćemo trnjenje, parestezije, onako neprijatne senzacije. Pošto periferni motorni neuron kada se oporavlja, on se oporavlja jako sporo, praktično 1 milimetar za 24 sata. Dok traje oporavak ovog nerva, mogu da se desi da dobijemo i trofičke promene na kožu. To su glatke, sjajna koža, menja se rast, dlake, noktiju. Tako da, stvarno, područje inervacije jednog nerva, imamo jednu šaroliku sliku šta sve tu može da bude. I pravi dijagnostičari praktično i procene ko je pravi kandidat za ovaj vid intervencije. Tako da, ugrubo, kad bih morala da objasnim čemu ovaj aparat služi, to je prvo da vidimo da li je promene na samom tom mišiću. Znači, zašto je mišić slab? Je on slab zbog svoje bolesti mišića ili je tu u pitanju nerv koji nerviše taj mišić? Znači, to je primarno što ovaj aparat radi, a nakon toga možemo malo detaljnije da ispitamo da li je oštećenje na nivou centralnog ili perifernog nerva. Da bi se postavila dijagnoza, utvrdile indikacije i sprovelo adekvatno lečenje, pored kliničkog pregleda lekara kojim se utvrđuje stepen oštećenja povređenog nerva, potrebno je obaviti i neki od dijagnostičkih testova. Jedan od njih je svakako elektromioneurografski pregled koji se može uraditi upravo u Atomskoj banji Gornja Trepča. Nakon toga mi možemo dobijemo informacije na osnovu ovog snimanja kog je stepen, je li to akutna ili hronična lezija, da li je denervacija mišića kompletna, parcijalna, možemo nađemo kog je stepena, kog je nivoa. Kad dobijemo sve te informacije, praktično ova dijagnostička procedura se ponavlja negde na 6 meseci, to jest ima je smisla ponoviti nakon 6 meseci da vidimo šta se dešava sa tim nervom. Jer možemo da otkrijemo rano te reinervacione potencijale, čime znamo da se nerv oporavlja, što je jako značajno.
to je značajno kod oštećenja perifernog nerva, a to se dešava prilikom traume. Znači, neko ko ima ozbiljniju traumu, možemo da pratimo i deli taj oporavak. Svi smo verovatno čuli za carpal tunnel sindrom, što kod žena, na primjer, bude jako često, karakteriše se i bolom, i ukočenjem, i trnjenjem. To je isto odlična dijagnostička procedura za to. Kompresija se dešava tu u predelu ručnog zgloba, mi postavimo elektromiografski, praktično potvrdimo dijagnozu da pati nervus medianus i onda kroz terapije gledamo nakon izvesnog vremena došlo do oporavka ili došlo većeg oštećenja ili tako dalje. Često se dešava da imamo različite metaboličke poremećaje. Sigurno najčešće je to kod naših dijabetičara. Pored toga imamo ljudi sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom, kod kojih takođe na osnovu metabolizma dolazi do oštećenja perifernog nervnog sistema. Ono što moram da kažem da kod svih tih polineuropatija praktično možemo da potvrdimo stanje kakvo je sa nervima, možemo da vidimo koje je stepen oštećenja i da im dajemo savet šta da rade da se to uspori. Sve fizikalne procedure koje se primenjuju kod ovih pacijenata praktično stvarno deluju dok ih primenjujemo, ali sa određenim suplementima, sa ishranom, sa korigovanjem njihovih životnih navika, tu je prvenstveno fizička aktivnost, prva i glavna, kao i regulisanje osnovnog oboljenja, praktično mi to možemo da usporimo i stvarno nakon izvesnog vremena na starim promenama ne možemo da vidimo promenu i nema, ali kod tih akutnih, ako je počelo tek, apsolutno mogu da se vide promene. Elektromioneurografska metoda je blago invazivna jer se za pregled koriste iglene elektrode kojima se ubadaju mišići i traži se od pacijenta da aktivira mišiće. Ovako se registruje spontana patološka aktivnost i analiziraju mišićni potencijali. Na ovaj način dobija se veliki broj podataka koji značajno olakšavaju postavljane dijagnoze. Ovom upravo dijagnostičkom procedurom možemo da vidimo u stvari gde je problem. Da li je problem na nivou perifernog nerva, da li je problem na prenosu praktične informacije sa nerva na mišić. Šta je to? To je neuromišićna spojnica. Tako da možemo da otkrijemo, to jest time se praktično neka kao dopunska dijagnostička procedura bude, na primjer, kod mijastenije gravis, to je oboljenje gde imamo problem baš u prenosu informacija sa nerva na mišić. I na kraju treća grupa oboljenja, svakako možemo da ne u potpunosti da potvrdimo, već da postavimo sumnju da nije u pitanju oboljenje perifernih nerava, već da je to mišićno oboljenje. To su mišićne distrofije, miotonije, miopatije. Za njih je karakteristično da se sa ovim dijagnostičkom procedurom možemo da postavimo sumnju da jako liči na mišićno oboljenje, ali kad se postavi sumnja, treba ipak dodatnu dijagnostiku, raditi biopsiju mišića. To su već neke druge stvari gde se praktično mišićno oboljenje i potvrđuje. Jedan deo nam je, što ja kažem, apsolutno bezbolan deo, gde se praktično neinvazivno sa određenim elektrodama stimulišu nervi, ocenjuju se brzine sprovodljivosti duž tih nerva, gledamo kakvi su nam ti akcioni potencijali koje dobijamo i negde se orijentišamo šta se tu dešava. Taj drugi deo, jedan deo imamo invazivne dijagnostika, invazivno u kom smislu koriste se iglene elektrode u vidu iglica koji se praktično ubudu u jedan mišić i onda se radi ista stimulacija i gledaju se odgovori. Taj deo je bolan, ali nije toliko neizdrživ praktično, što ja kažem kao kad bi neko dobio vakcinu. Znači, prosto osjeća se nešto, ali nije daleko od neizdrživosti. Ceo pregled traja između 30 i 45 minuta da bi se praktično odradili svi segmenti, da bi se sve to lepo analiziralo. I u biti, zaista, pacijenti to lepo podnose, ali zaista treba napraviti i dobru trijažu. Kome je to zaista potrebno, šta očekujemo od tog pregleda i što je najbitnije, na kraju možemo na dužim vremenskim periodima da pratimo šta se dešava i sa mišićima, ali i sa nervima. Poštovani gledaoci, ne postoji lečenje koje može da zaustavi proces degenerativnih promena, ali nizom postupaka mogu se smanjiti tegobe, popraviti funkcija zgloba i time poboljšati sam kvalitet života. Zbog toga se pacijenti upućuju na rehabilitaciju upravo u Atomsku banju Gornju Trepču.
Najviše pacijenata koji dolaze kod nas, negde oko 60 do 70%, to su pacijenti koji se žale na različite bolove, odnosno na reumatske probleme. To su bolovi koji se odnose na bilo koji deo skeletno-muskularnog sistema. Da li je to kičma, da li su to zglobovi, da li je to povreda, to su simptomi sa kojima oni dolaze. Moram da naglasim da obično kad pomenemo reumatske simptome, obično mi svi mislimo to je starija populacija, što je do skoro i bila. Najviše pacijenata su starosne dobi preko 65 godina. Međutim, u poslednjih par godina, verovatno zbog načina života koji vodimo, mnogo mladih ljudi dolazi i žali se na razne bolove u kičmi i zglobovima. To je čak populacija od 20. do 40. godine. Moram da naglasim da je to taj naš brzi tempo života, ljudi dosta provode pored kompjutera čak i 8 i 10 i više sati, čak i deca rade to što ne bi trebalo jer će kasnije imati problema. Zatim radnici koji rade u fabrici pa imaju neki prinudni položaj tela, tako da samim tim prave problem za kasnije, a malo vremena imamo da se posvetimo sebi u smislu da posle tog nekog dugačkog rada na kompjuteru ili nekog prinudnog položaja idemo u prirodu, da se bavimo sobom, svojim telom, da radimo vežbe, da se malo istegnemo i tako nešto, nekako budemo umorni i to zanemarimo. Kada imamo bol negde, kičma, zglobovi, mi se ne javljamo odmah, zato što nam to nekako ispadne, ajde trpećemo, nije problem, jer nije u pitanju srce, nisu pluća, nismo vitalno ugroženi, pa se mnogi pacijenti jave kad je to već hronično i onda ipak treba malo više vremena da se saniraju takvi problemi. Inače su to bolesti koje su progresivne, ne leče se, pa bi bilo dobro da se oni jave u samom početku, da bi jednostavno te komplikacije ne prevenirali i smanjili. Zglob kuka je jedan od najvećih i najstabilnijih zglobova našeg tela. A ponekad se desi da nas upravo kuk ili koleno izdaju. Medicina to naziva artrozom. Pogledajte pažljivo priču, možda se neko i pronađe u njoj. Kada pričamo o degenerativnim reumatskim bolestima, prvo pomislimo na oboljenja kuka, kolena, što su u stvari artroze. Ta degenerativna oboljenja nazivamo artroze. To su bolesti koje se javljaju već posle 40. godine, mada u današnje vreme i ranije, zbog našeg nepravilnog načina života. I to su bolesti koje pogađaju skoro 80% stanovništva bilo kad u toku njihovog života. Tako da su to jako raširene masovne bolesti. Rekla sam već da najčešće zahvataju artroze, koleno i zglob kolena i zglob kuka, mada neretko i zglobove šaka, zglobove ručja, ramena i sve naravno ostale zglobove. Šta je suština? Pacijenti se najčešće žale na ograničen pokret u zglobu i na bol u zglobu. To su dva osnovna simptoma. Šta se dešava u stvari u zglobu? Hrskavica koja se nalazi u zglobu počinje s vremenom da propada. Ona to može biti izazvano dodatnim preteranim opterećenjem zgloba, zatim neadekvatnim načinom hodanja, sedatorni način života, odnosno malo fizičke aktivnosti, nepravilna ishrana, čak i neke metaboličke bolesti mogu to pospešiti. Naravno, uvek imamo tu i genetsku predispoziciju. Neki su ljudi predisponirani da ranije kod njih krenu ti degenerativni procesi. Kažem, prvo se dođe do istanjenja i razmekšavanja hrskavice u zglobu, onda kost koja se nalazi ispod te hrskavice, ona reaguje time što se preterano stvara. I mi to zovemo subkondralna skleroza. Znači jedno okoštavanje ispod toga, zatim se stvaraju osteofiti na kraju zglobnih okrajaka. Stvaraju se mali trnasti nastavci koji prouzrokuju većinu tegoba koje pacijent ima. Mi tada imamo jedan sužen zglobni prostor, ograničeno kretanje, ograničen je pokret u takvom suženom prostoru i kao posljedicu toga pacijent naravno ima bol. Bol se može javiti i pri pokretima, ali može se javiti i u miru. Obično ti pacijenti kažu da ujutru dok ustanu, dok se malo razmrdaju, pa tek onda im bude malo bolje. Najizraženije tegobe su znači posle buđenja. Oni imaju jutarnju ukočenost, ali ta ukočenost kratka, do pola sata, za razliku od zapaljenskih reumatskih bolesti o kojima sad ne govorimo, gdje ta ukočenost mnogo duže traje.
Rekla sam da najčešće su pogođeni koleno i kuk, zato što su to noseći zglobovi. Najveće opterećenje našeg tela upravo na ta dva zgloba i zato su najčešće oni pogođeni. Veoma je bitno ne zanemarivati tegobe. Pacijenti se obično povuku, pa onda ne mogu da hode, ja boli me koleno, ne mogu da šetam. Nekretanje doprinosi da se još dublje i dublje taj proces razvija. Zato je bitno da pacijenti imaju adekvatnu fizičku aktivnost, naravno i preterana fizička aktivnost smeta, ali zato treba umereno izolirati pacijentu fizičku aktivnost, dati lekove za bolove, analgetike, koji će umanjiti bol i omogućiti mu da on bude funkcionalno aktivan. Naravno, iznad svega tu pričamo o fizikalnoj terapiji koja je jako delotvorna kod ovih pacijenata i koju mi u Atomskoj banji jako uspešno sprovodimo i zbog toga veliki broj naših pacijenata koji dolaze u banju imaju upravo te tegobe i skoro 70% pacijenata su pacijenti sa reumatskim bolestima. Laserska terapija je bezbolni i neinvazivni metod koji se koristi u lečenju bolnih stanja, povreda rana, preloma i neuroloških oboljenja. Može se koristiti kada se komercijalne metode fizikalne terapije nisu pokazale kao efikasne. U našoj ustanovi odnedavno mi koristimo laser visoke snage, to je laser novije generacije, to je laser koji jednostavno koristi princip koji je poznat, princip rada lasera niske snage, odnosno to je fototerapija, odnosno dejstvo zrakom, tako da svetlosnim zrakom, tako da koristi monohromatsku svetlost i to jako usmerenog snopa. Zahvaljujući dejstvu lasera, to je zahvaljujući njegovom efektu fotohemijskom, fototermičkom, fotomehaničkom, on ima svoje dejstvo da deluje antiinflamatorno, znači protiv upalnog procesa, zatim analgetski, protiv bola i regenerativno. Ovaj laser visoke snage se razlikuje od običnog lasera po tome što on koristi visok intenzitet, zatim koristi kombinovanje 3 talasne dužine, to mu omogućava dublji efekat, odnosno prodiranje u duboka tkiva, samim tim efekat lečenja je mnogo efikasniji, čak i do 50 puta i skraćuje se vreme lečenja. Jer vi znate da mi danas radimo takve poslove da mi nemamo više vremena za nekakvo bolovanje. Analgetski efekat, odnosno efekat protiv bola, to je glavni simptom zbog čega nam se pacijenti javljaju, je maltene trenutan. Te bolesti koje se, odnosno stanja koje se tretiraju mogu da budu i akutna i hronična i to su bolna stanja kao i zapaljenska stanja. Takođe, moramo napomenuti da su to i stanja posle nekih povreda. Ovaj laser se koristi u seriji od 10 terapija, koristi se svaki drugi dan i njegovo analgetsko dejstvo, odnosno dejstvo obezboljavanja je maltene trenutno. Na osnovu ovog iskustva koje mi imamo sa našim pacijentima, na osnovu ovih par meseci koliko ga koristimo, pacijenti su prezadovoljni, oni koji su došli sa akutnim stanjem, maltene posle prve terapije su obezboljeni ili mnogo manje osjećaju bol, oni su prezadovoljni. Kod nekih hroničnih stvari već posle druge, treće terapije mi imamo izuzetan uspeh. Samim tim, ako su zadovoljni ti pacijenti i mi smo zadovoljni, jer cilj jeste obezboljavanje i jednostavno rešenje njihovog problema. Poštovani gledalci, danas vas podsjećamo da redovno vežbanje smanjuje bolove i povećava pokretljivost zglobova, sprečava i usporava deformaciju zglobova, povećava mišićnu snagu, ali i poboljšava opštu kondiciju samog čoveka. Ako se recimo jednom javi neki bol, to ne mora da bude ništa značajno. Međutim, ako se ponovi isti bol u određenom delu kičme ili zglobova, to već znači da neki problem postoji. Ako imaju u porodici roditelje, bake, deke koji su se isto žalili na takve probleme, tu imamo veliki genetski uticaj, to znači da će problem imati. U svakom slučaju, takvi pacijenti bi trebali već da se jave na neke terapije, da li će to je fizikalna terapija, to će se primenjivati će se ova terapija, takođe i ostale fizikalne terapije koje mi imamo, takođe i kupanje u našoj posebnoj vodi po kojoj smo i specifični, ali uz to mi ih savjetujemo i da rade vežbe, da bi jednostavno 365 dana u godini mogli svoje stanje da popravljaju i da spreče eventualno neke komplikacije u starijim godinama.
Ujedno ovo je najlepša pozivnica za atomsku banju Gornja Trepča ove jeseni. Znamo da su mnogi našli lek u čudesnoj vodi podnoplanine Vujan i uverili se da baš tu izvire zdravlje. Banja vas čeka, proverite zašto. Deca mi pružaju svu radost i ispunjenost, ali i odgovornost da zbog njih budem zdrava. I zato redovno koristim sve Minaqua proizvode, jer su bogati prirodno rastvorenim jodom. Budimo odgovorni prema svom zdravlju za njihovu srećnu budućnost. Minaqua, samo takva. Klikni samo i već si tamo. Atlantic Travel. Pregledi i operacije dece i odraslih u specijalnoj oftalmološkoj bolnici Eliksir u Novom Sadu u saradnji sa Ruskom očnom klinikom Fjodorov iz Kaluge. Eliksir, vaš korak na putu ka svetlosti. Čigota, korak do savršenstva. Hotel Fontana u srcu Vrnjačke Banje. Spoj tradicionalnog i modernog, luksuznog i pristupačnog. Idealno mesto za odmor sa porodicom, poslovne i sportske susrete. Komforno i moderno uređeni sobe i apartmani. Audio i vizualno opremljena konferencijska sala. Izvrsna gastronomska ponuda domaće i internacionalne kuhinje. Tradicija duža od pola veka. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Bukovička banja u Aranđelovcu, utočište za pacijente, izazov za sportiste i raj za rekreativce. Dođite u srce Šumadije i uvjerite se u tradiciju i kvalitet usluga Bukovičke banje. Veracity, test koji sumnjive regije očitava i do 400 puta, čak 10 puta više od ostalih testova. Zato je Veracity test kojim verujem. Školuj se za posao budućnosti, community i marketing menadžeri, copywriteri, dizajneri digitalnih medija, grafički dizajneri, ali i freelanceri, influenceri, blogeri, vlogeri, youtuberi, profesionalne veštine, tips and tricks u digitalnim medijima samo u Arti Mediji. Najnoviji obrazovni profil, saradnik u digitalnim medijima. Predupis je u toku. Prijavi se na 011 30 66 369. Na Bulevaru Evrope u Novom Sadu, ušuškan šarenilom, nalazi se Korzo Park, koji vam garantuje nezaboravan provod. Svaki kutak Korzo Parka je sa puno ljubavi i pažnje osmišljen kako bi mališani, a i oni malo veći, mogli da uživaju. Mnoštvo sadržaja i prijatan ambijent osvojit će vas. A rođendani? Pa zna se, najbolji su u Korzo Parku. Atomska banja Gornja Trepča, lider u oceni kvaliteta usluge Novosadskog sajma, jer ovde izvire zdravlje. Moje zdravlje u prodaji. Virus korona oštećuje srce, rehabilitacija nakon infarkta, antiupalne namirnice i ishrana za žučnu kesu. Moje zdravlje, vaš saveznik. Očni centar Džinić, Novi Sad. 3 decenije porodične tradicije, kompletna dijagnostika i lečenje, dečija oftalmologija, operacije katarakte i najkompleksniji operativni zahvati. Jedini u Vojvodini radimo operacije očnog dna. Stručnost je naš zaštitni znak, a pacijent uvek na prvom mestu. Moji unučići su mi sve na svetu. Zbog njih moram da budem zdrava kako bih im pružila svu pažnju i ljubav. I zato redovno koristim sve Minaqua proizvode, jer su bogati prirodno rastvorenim jodom. Odgovorni prema svom zdravlju za njihovo srećno detinjstvo. Minaqua, samo takva. Pod terminom slabovidosti se podrazumeva delimično ili potpuno odsustvo prepoznavanja svetlosti.
Oštećenja vida mogu nastati na najrazličitije načine. Mogu nastati još od rođenja, kao što je slučaj male Sofije, koja sada ima 10 godina, a zahvaljujući stručnosti oftalmologa bolnice Eliksir i povezanosti sa očnom klinikom Fjodorov iz Kaluge, Sofija danas svet gleda drugim očima. Je Sofija rođena već sa problemima strabizma i da su to već krenula i slabovidost i astigmatizam i niz tih nekih komplikacija koje su kao posljedica tog strabizma. Imali smo tu nesreću da smo mogu da kažem, 3 dragocene godine izgubili lutajući po ordinacijama po Srbiji, tražeći neku vrstu terapije, nekog, ne mogu da kažem leka, znali smo da lek pravi ne postoji, ali bar neka terapija ili neko usmerenje, edukacija nas roditelja kako pomoći detetu koje je slabovido. Prvi kontakt s Eliksirom bio je preko pacijenata iz Eliksira. Sofija je već nosila naočare. Prvi naš kontakt ovde sa doktorom, ne sjećam se sad koji je doktor bio, znamo da nije bio dečiji lekar, bio je taj da nas je doktor pitao, vi znate dijagnozu vašeg deteta. Mi smo onako samouvereno rekli da. Kada mi je čovek počeo da priča, mi smo onako malo potišteno pogledali u njega i rekli da ništa od toga do sada nismo znali i nismo čuli. Potpuno je neka druga tematika bila prisutna kod Sofije do tog momenta. Bukvalno u roku od nekih mesec dana spakovali smo se, otišli smo na taj prvi pregled i naravno spremni da će biti operacija očiju. Nismo znali da li će biti jedno oko, dva, i to je ta neka prednost kada odete u Kalugu, što je tamo jedan ozbiljan lekarski tandem prisutan, što vi imate podršku kao roditelj, za svako pitanje dobijete odgovor. I negde nijedna naša sumnja nije ostala, već je bila razrešena u tom momentu kad smo došli. Nakon tih nekih prvih pregleda, lekari su rekli da bi bilo pametno da se uradi prva operacija desnog oka, pa ćemo postepeno napraviti neki plan i program rada za dalje. To uključuje i tu neku vežbu očnih mišića, naravno i nas roditelja, edukacija, šta dalje, kako dalje, na što su nam ukazali stvarno veliko onako i poštovanje, a moram da kažem i strpljenje, jer mnoge stvari mi ovde nismo imali prilike ni da vidimo, niti smo znali da postoje takve vrste vežbi. Pored vrhunske opreme, velike stručnosti i ogromne posvećenosti u radu, svi koji odu u Kalugu na lečenje imaju isti utisak. Pacijent je bio i ostao broj 1 u ovoj eminentnoj ustanovi. Sam kontakt i prvi susret sa bolnicom bio iznenađujući. Prvo nismo znali da je to državna bolnica. To većina nas pacijenata kada prvi put ode u Kalugu pomisli da je to privatna poliklinika. Na sreću u Rusiji imaju 11 ili 12 takvih instituta koji su izuzetno dobro opremljeni i njihova deca imaju prednost tamo što na takve vrste pregleda dolaze besplatno i to su vrhunski lekari gde možete da razgovarate svakodnevno sa njima. Prvi neki taj rezultat je bio izuzetno pozitivan i dobar i da lekari su čak bili baš onako i zadovoljni. Sofiji je to bilo, moram da kažem, nije bilo naporno, iako je bila mala, imala je samo 3 godine prvi put kada smo se operisali i prihvatila je to jako lepo. Prilazak pacijentu je na potpuno nekom drugom nivou u odnosu na Srbiju. Poštovani gledalci, nakon povratka iz Rusije pred Sofijom i njenim roditeljima bio je još jedan put. Prepun upornosti, strpljenja i nade u napredak. Vežbena koja dolazi u specijalnu oftalmološku bolnicu Eliksir u Novom Sadu iz godine u godinu daju sve bolje rezultate, a gostujući ruski oftalmolozi i dalje pružaju veliku podršku. Vežbe ovde su Sofiji toliko pomogle da prosto ja sumnjam da bi svi ti operativni zahvati mogli da imaju takav efekat da nije bilo i te podrške ovde. Jer, kao što nam je i rečeno u Kalugi, oni su 50% svog posla odradili, 50% je na nama roditeljima. Znači, ta neka upornost, praćenje svog deteta, vrlo je teško godinama biti fokusiran na istu problematiku, mnogi su ljudi izgubili volju, znači više nije ni pitanju bio finansijski moment, koliko ta neka upornost i želja da se svom detetu do kraja pomogne. Tako da te vežbe su puno Sofiji značile
I mi smo to, na primjer, najviše mogli da primetimo povratku u školu. Nakon svakih vežbi koje je ovde odradila, mnogo je bolja pažnja, koncentracija bila, taj vid je bio mnogo oštriji, jasniji. Ovde smo naišli na isto jedan izuzetan prijem. Svi lekari koji dolaze iz Kaluge ovde su apsolutno bili upućeni svaki put na pregledu u njenu u njen program, uopšte u njeno lečenje. Kada se radi o deci, uradit ćete upravo sve kao roditelji da im pomognete. U Novosadskom eliksiru dečija oftalmologija zauzima izuzetno bitno mesto i vaša deca su ujedno i deca ovih posvećenih, stručnih i profesionalnih oftalmologa. Kristina će u januaru napuniti 6 godina, ona je sada predškolac i njeni problemi sa vidom uopšte ne sprečavaju u redovnim aktivnostima. Može lepo da čita, piše, bavi se karateom i ima čak i nekoliko medalja iza sebe, žuti pojas i naučila je da vozi bicikl bez pomoćnih točkića i skateboard letos. Iako ima veštačko sočivo koje je prošle godine u Kalugi vraćeno na mesto. Mi smo imali probleme od rođenja, to je bila jedna urođena mana koja je zahtevala fakovitrektomiju koja je urađena kada je imala ona oko godinu dana, tako da je ona imala problem uopšte samo sa jednim okom. Sreće, drugo oko je dobro i lepo vidi. Što se tiče operacije koja je bila prilično komplikovana, bila je neizvestan sam ishod, ali hvala Bogu, evo više od godina dana posle, sve je u redu, sočivo i dalje stoji na centru, tako da smo mi prezadovoljni i nadam se da će tako i ostati i dalje. Uporni smo što se tiče samog traganja u rešenjima i nadam se da ćemo ovde i dalje u specijalnoj bolnici Eliksir moći da pronađemo sve što nam treba, kako moralne, tako i bukvalno svake lekarske pomoći i podrške. Ovde radimo terapije koje su fotostimulacija, elektroterapija, kroz magnete, takođe postoji i laserska terapija i laserska akupunktura, a dodatno još i injekcije koje pomažu razvoju vida su tu u kompletu, tako da možemo da budemo sigurni da će to da deluje. Nemamo konkretne prognoze koliko će vid biti popravljen i razvijen, ali imamo veru i nadu da će biti napretka i da će sama procedura kao i naša upornost koja se na svaka 3 meseca i dalje stavlja na test uroditi plodom. S pravom možemo da kažemo da zaista postoji neka tajna veza između srpskog i ruskog naroda. Možda je i to jedan od značajnih faktora za ovako dobre zajedničke rezultate. A pacijenti koji posete Kalugu u prilici su da se upoznaju i sa ruskom kulturom i tradicijom. Poštovani gledalci, znamo da nema čoveka kome odmor nije potreban. Svako verovatno ima drugačiji način uživanja, ali verujemo da wellness niko neće odbiti. Opuštanje u vodi sa spa sadržajima i uživanje na savremen i prilagođen način modernom gostu. Nadaleko poznata Zlatiborska čigota od nedavno razvila je poseban koncept relaksacije kako biste održali zdravlje, sačuvali lepotu i pamtili odmor u ovom objektu. Zahvaljujući novoj i modernoj koncepciji savremenog spa i wellness čigota, kreirali smo i posebnu kategoriju gosta Wellness gost. Wellness gost je u prilici da se uključi u seriju programa koja je kreirana u 3 osnovne kategorije paketa: anti-stres, anti-age i detoks paketi. Svaki od ovih paketa predviđa određene procedure tretmana lica i tela, pakovanje tela i terapije, kao i korišćenje slane sobe i vodenog bloka spa i wellness centra Čigota. U okviru posebnog Golden paketa predviđen je komplet Lux program namenjen potpunoj regeneraciji klijenta u periodu od 3, 7 ili 15 dana boravka u Čigoti. Wellness program koji smo pripremili za naše klijente podrazumeva i stvaranje određene kvalitetne navike, redovnog korišćenja naših usluga, kao i da su za redovne goste predviđeni popusti od 10 do 20%.
Ono zbog čega se razlikujemo i zbog čega smo posebni u moru ostalih spa i wellness centara je zapravo naše dragoceno decenijsko iskustvo, kao i to da u našem spa wellness centru, kao i u celoj Čigoti, radi stručno medicinsko osoblje, tako da ništa ne prepuštamo slučaju. Od početka kada gost dođe kod nas, upućen je prvenstveno na rađenje antropometrije, EKG-a i drugih analiza, pregled lekara, ispram toga individualan pristup gostu i njegovim potrebama spram lične i porodične anamneze, da se prosto posvetimo na taj neki jedinstven način i da dobije što kompletniju uslugu. Sledeći korak je rekonstrukcija postojećeg i izgradnja novih i manjih hidromasažnih bazena, čime ćemo zaista zaokružiti sveobuhvatnu ponudu na najkvalitetniji mogući način. Još jedan poseban vid relaksacije jeste i masaža. Bilo da je pola sata ili duže, bilo da je kraljevska ili terapeutska. Dovoljno je da zaboravite na svakodnevni stres, obaveze i brz način života. U Wellness i Spa centru Čigota postoji veliki broj masaža. Na vama je, poštovani gledaoci, samo da izaberete. I obavezno proverite šta su ruske kupke. U našem novootvorenom objektu, pored bazena koji je 25 metara dužine, gosti mogu da uživaju u slanoj sobi, parnom kupatilu, sauni, finskoj i ruskim kupkama, koje su za ljude koji ne mogu da koriste saunu i parno kupatilo zbog tih srčanih oboljenja, visokog pritiska. Ruske kupke deluju na to da isto tako poboljšavaju krvotok i cirkulaciju, a zaobilazi se taj deo oko srca. Imamo u ponudi još takođe 4 prostorije za masažu, kozmetički deo za manikir i pedikir, kao i depilacije. Kod nas klijenti mogu da uživaju u raznim vrstama masaža, pored tih relaks i sportskih masaža koje su se već koristile kod nas u Čigoti. Sada su tu holističke masaže, to su sveobuhvatne masaže, što se koriste i refleksologija stopala, ampuku stomaka, znači razne vrste terapijskih masaža, kao i sve preparate koje koristimo kod nas su na bazi plemenitih metala, srebra i zlata, arganovog ulja, kokosovog ulja, lanenog ulja i svi ti preparati deluju na organizam tako što se detoksira organizam i regeneriše, kao i deluju antistresno. Sauna finska, to je suva sauna, ona je do 90 stepeni temperatura i ona se koristi isto tako za izbacivanje tečnosti i viška toksina iz organizma. Parno kupatilo, ono ide do 40 stepeni, to je vlažna onako parno kupatilo, hamam kako bi rekli. Slanu sobu bi preporučila svima, isto takođe posebno ko ima respiratorne tegobe i problema sa kožom. U stvari slana soba je za opštu dobrobit organizma, skroz, znači boravak neki 40 minuta u slanoj sobi je kao da ste 7 dana na moru bili. U finskoj sauni se boravi maksimalno 15 minuta, zatim se posle toga raslađuje sa hladnim tušem, takođe u parnom kupatilu se boravi neki 15 minuta i onda se prave 5 minuta do 10 minuta odmora, pa ponovo može isto da se koristi. Poštovani gledaoci, ukoliko smo ovim prilogom zagolicali vašu maštu, sledeći korak svakako jeste jedan kofer, malo slobodnog vremena i pravac Zlatibor. Pored planinskih šetnji, proverite svoje zdravlje, odmorite se, a svakako posetite malu oazu spa i wellness uživanja na Čigoti. Vidjet ćete i tekako vredi. I tako, priča po priča, stigo smo i do samog kraja današnje emisije, ali se vidimo za 7 dana u isto vreme na istom mestu. Ostanite zdravo i do gledanja.